모든 권세를 다 버리시고 낮고 천한 곳에 오시었네. 길 잃은 자들을 구하시려고 갈보리 오셨네. 주 사랑은 갈보리, 그 사랑은 갈보리, 한없는 사랑을 베푸시며 갈보리 오셨네. 갈보리 그 사랑. 내 인생 끝날까지 주님은 나와 동행하며 오시니 주님을 찬양해. 주님은 내 곁에서 평안 주니 그 사랑에 기쁨과 만족을 얻네. 내 죄를 사하셨네. 믿음과 같이 놀라운 기쁨 주신 주님을 찬양해. 내 죄를 사하셨네. 믿음과 같이 놀라운 기쁨 주신 주 찬양해. 내 인생 끝날까지 주님은 나와 동행하며 오시니 주님을 찬양해. 주님은 내 곁에서 평안 주니 그 사랑에 기쁨과 만족을 얻네. 내 죄를 사하셨네. 믿음과 같이 놀라운 사랑 주신 주님을 찬양해. 내 죄를 사하셨네. 믿음과 같이 놀라운 사랑 주신 주 찬양해. 내 인생 끝날까지 주님은 나와 동행하며 오시니 주님을 찬양해. 주님은 내 곁에서 평안 주니 그 사랑에 기쁨과 만족을 얻네. 내 죄를 사하셨네. 믿음과 같이 놀라운 소망 주신 주님을 찬양해. 내 죄를 사하셨네. 믿음과 같이 놀라운 소망 주신 주 찬양해. 놀라운 소망 주신 주 찬양해. 놀라운 기쁨 주신 주 찬양해. Amén, gracias. Aplausos, por favor, aplausos virtuales. Parece así, ¿no? Parece que así. Sí, tenemos que estar siempre gozosos, alegres. Por eso es importante que los hermanos activen su cámara
en qué condición está viendo también el culto especial. Que siempre les voy a repetir que comparte la palabra de Dios en la Iglesia Central de Corea. Los hermanos de Corea que reciben esta palabra, en esta tarde, en esta noche, tenemos esa gracia de recibir. Seguidamente también tenemos la parte que es oír la palabra de Dios. Para esto vamos a invitar a Pastor Oxopark, que es el fundador de CLF y de Misión Buenas Nuevas. Sí, vamos a invitar al Pastor Oxopark. Adelante, por favor. Vamos a escuchar la palabra. ¿Alguien dice? Tata Dios palabra en Tajabre Sánchez, Hebreos libro P capítulo Chunka Pusaniama. Mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus Sapakutita, chay hina uyuwañuchisqas llatapuni haywanku, manataq chaykunaqa hayk apis atinkushu runas huchasmanta limpuchayta Cristo ariwkut llatuñaypaq hayway kawsayninta hucharayku haywaytawan arinas hetañawarispa wakin kutipi mana entiendekuyatinchi chari ankuna entiendiatinkichischu Ari wakin reqsinkuman pisina estamos mana kutichatinkuchu Domingo isipi pisuraspa campañata inchompi chanta jueves manta pacha Juanchupi campañata otmanta ruajrispa chaypi sinchimanta agresesa kaspa iglesincho natunmanta kaspa Juanchupi hasta
astawan uhuarangamanta chukuna hasta chaypi churaspa Tata Dios yanapaynin nekta tukuy runa samuspa palabra nekta kusisa tarikuspa ari runas mana chagamanta Biblia tariasinkuchu ari Biblia chaypi chagamanta Tata Dios songon manta villachawan Tata Dios songon hatun manta astawan hatun songonchismanta astawan piskunan p'unchi runas mana nipi Bibliata ñawirinkuchu ari paykuna kawsanku ustuta qhawarispalla Israelitaspas Egiptomanta lawsimuspa chaypi uknekpi Egiptomanta lawsimushatinku chanta yaku hamuspa mayunekta África manta chayta rishan Mediterráneo chayman chanta chay yaku África manta chaypi kan hallp'as laqas ajina chaqru sakaspa chanta chay hina uraman juraykamuspa chanta chay tukuy ari llant'aspis muykun chanta urapi qhipakun chanta chay hunt'aykuspa chanta chay astawan pataman tawakuspa chanta yaku mana pensatinchu chayraykus waq ladosninta yakupis rispa chaypi ancha allinmanta katin tarpuspa chanta egipciospis israelitaspis chayninta yakurispa chayninta mayu pasaspa chaypi kashan peninsula chanta israelitas chaynekman lawsimusanku chanta peninsula de Sinaí chanta inglespini Sinaí coreanopiniku monta Sinai Península Sinai Ariastampi chay Sinaí chanta kay monte Sinaí chayman turaykamuspa paykuna Tata Dios Moisés tawajiaspa kay monteman chanta Tata Dios imarataq Moisés nekta ni Israel aylluman paykuna kawsanku kay Egipto layman hina qankuna chankichichu maytaq kay Egiptokta laynin chayta ari ñawpaka wawan tiyapanqa chayta mayuman wich'unan tiyan ari runas chaynekta paykuna lokuyaspa hina chanta warmi suq p'unchaw wawayuq kaspa chanta policías hamuspa chanta wawan nasishatinña Coreapi kusisqa kashanku manachari imaraykuchus qarisito kaqtin ari chanta warmis mancharikunku qari wawita nasikawtin aynamanta soldados kunan yaykuytawan qanwawaykita yapusunki charikunaq qarisun suwaykita qarisito chanta apaytawan mayuman chanta warmi ap'itawan ari mayuman wich'uspa chanta warmis waqanku wawayta ay mayuku mana nispa chay hina ñak'ariwan chay karqa ley Egiptokta warmis Israelmantapis paykuna tiyapuranku ashka wawas ari paykuna astawan wawanku tiyapuq
chanta warmi soyoq kaspa paykuna ñak'ariq kanku ñak'aripi kaspa chanta wawayoq kaytawan paykuna munakuspa sumaqmanta ajina kaspa ari usapayumanpis rich'akuchun imallaynallapis kachun mamaqta ñawinpaq mana millaychu k'achita wawanqa chanta wawayuq kaspa chay ley urapi kashaptin chayraykus wawanta mayuman wich'unankara Tata Dios ari kunan kay monteman Moisesta waqyamuspa chay ratupi Éxodospi imanishantaq Éxodo capítulo chunka isq'unniyoqpi ñawrisunchis kunanqa sichus ratuymanta nisqa iman nisqasniyta uyarinkichis kasunkichistaq chayqa noqapaq huk sumaq ayllu kankichis tukuy ayllusmanta aswan sumaq imaraykuchus noqatamin tukuy hallp'asqa ari Tata Dios tiyapun kamachinin chayta Moisesman nispa sichus ratuyman nisqasniyta uyarinkichis kasunkichistaq chayqa ari ajinata kay parasha kay sinch'imanta palarishan Deuteronomiopipis yaykuspapi kunki bendicionta lawsispapis bendicionta nispa chanta ovejaspata ari suyusninpis mikhunasniykipis tukuy imapis kanqa bendición nishan Israel ayllu imatataq nin Biblia qawarispa ajinamanta parlashan qanchispi nishan chaymanta juraykuspa Moisesqa tatanchisrayku tukuy kuraqkunata paykunaman willarqa imastachus Tata Dios nisqanta chayta uyarispa tukuynin israelitas nirqanku Tata Dios nisqasnintaqa kasusqayku nispa Moisestaq kutispa chay hinata runas nisqanku Tata Diosman willamurqa Tata Dios nirqa tukuy kamachiynita hunt'anki chayqa qankunapi kunkichis tukuy bendicionta nispa ajinamanta nitawan noqanchis tukuyninta hunt'asunchis ninku tukuy runas ari cristianos imaraykutaq paykuna ñak'ariykuna tiyapun Israel ayllupis ajinata nispa noqanchis ari qillqarispa Tata Dios sonqonta chantalatunmanta runaq sonqonta churasunmanchi imaynataq kanman Tata Dios palabra Tata Dios sonqon hatunmanta ari hatun munakuyniyuq runaqta sonqontaqri llullapi huchapi ñak'arillapi astawanpis runasmanta Tata Dios palashunchis kay chunka kamachiykunamanta kay chunka kamachiykuna ukhupi imaraykutaq kaynaqmanta parlashan ari chay kamachiykuna nishan ama kuchichakunkichu nishaninchari mana shutiyan ari chay kamachiypis kashallantaq ama sukunkichu nishanpis ama llullakunkichu ari tapurisunchis mayqantaq ñawpaqta ari kuchichakuychu ñawpaqta mana chay leychu ñawpaqta nishawanchis mayqantaq ñawpata kashan llullakuychu chay mana chaytaq kamachiychu chay ama llullakunkichu ninchu
Mayroon tanya upatakashan chay kamachi Amazon kinin chaychu manchay suakunchi chaychu. Ari runas huchallinko chaytatis man gustanchu. Chayrakusatis amallakunkichu amasakunkichu ajinata nishan. Mayrinta asampis ñak'ari sumaqmanta uyarichis. Ñawpaqta chay kamachi kashan ama kushakunkichu ninchu mana chayta ari mayqanta ñawpata kashan kayle amallakunki ninchaychu manchay llullakuychu. Ari ley hamunchaynin imanishantaq amallakunkichu nisha. Ñawpaqmanta pacha ni chayniytaman llullakasanta chari. Amasakunkichu imaraykuta shay leyka amasukunkichu imaraykuchu suwakuni chari. Ana kashani kay hermanowan amallakuychu. Naqmi k'atallakuni. Ajinata pay ninman ichari. Ari mana llakunchi ichari. Agani hayk'ashlakunki naskusqaykimanta? Imaraykuta ajinata ninki? Naqa mana llakunichu. Ari, kunan mallakunkichu. Qani hayk'ashlakunki? Ari kay chaqamanta kanmanchay. Kaypi palashanchay. Tata Dios nishan. Leyta juntasunchis chay bendición tata hap'ikusunchis nishan. Amasakunkichu nishawanchis chay ñawpaqmanta pacha suwakunñanchari. Chayrakus chay kamachiykan amasukunkichu nispa. Llullakunchari chayrakus kay kamachinin amallakunkichu nispa. Ari ñawpaqta ari ley hamutin hasta ñawpaqta huchakarqaña chari ashka runas ninku. Amas kuchukunesti amasukunanchis bendición hapinanchispa ashka runas ajinamanta parlanku. Asamp ni hayk'ashu llullakunkichis ni hayk'ashu suwankichis ni hayk'ashu huchallikunkichis. Chayraykus Bibliapi nishan kay tukuyninta junt'anki chayqa bendición hap'inki nispa. Mana junt'anki chaytaqri maldición hap'inki. Napis tapuriyta munaykichis. Mayqintaq ari kay imaraykutaq kay ley bendición tachu hapisunchis ley niqta maldición tachu mayqintataq tarinchis. Ari kay ley niqta maldición tarinchis ichari. Ari maldición. Chayra tupi. Noqata tapurunkuman karachay. Noqa suwani. Payachanchina. Noqa suwani payachanchujina. Señor qankuyarikuway noqa suwani. Noqa llakuni ñawpaqmanta pacha huchallini. Kay noqanchispata sawanchisqa astawanpis wakin llullarunas noqa mana suwanichu aynata ninkuchari noqa mana suwanichu. Ari noqa tata Dios palabranta qatisaq ayna ninkuchari. Yachankichishchu imacha ley kasqanta ama suwakunkichu ama llakunkichu ama kuchishakunkichu. Ama wañuchinkichu samarikuna punchayta junt'anki chay layqa. Chayraykus runas kay tukuyninta junti atinkumanchu. Ari sumaqmanta uyarispa ñawpaqmanta waq iglesia marispa chanta iglesianchisman hamuspa. Makiki saqrichis pitaq tukuy mandamientosta yachankiz ajinata nin. Tukuy iglesias kay kamachaykunata paykuna yuyachakunki imaraykutaq. Ari noqapis Bibliata ñawirispa sapakuti nini.
noqa mana hatun runachukani sumaqchayni mana uchayuq Bibliata ñawirispa chanta hukniqta ñawriytawan iskay minutos tardaspa Biblia tiyapu 1800 páginas tiyapun ari 1800 chanta iskay minutospi 3600 minutos ari sapora saqtachun kamintas ishari aynachu ari noqa ñawirispa chunka horasta ñawirispa Bibliata mashka p'unchaypitaq Biblia ñawritukuch emari saqta p'unchaykunapi tukuy Biblia ñawritukuy chanta sapa p'unchay chunka horas ñawirispa ari noqa ashka kuti ñawirispa Bibliata ari mana chunka horas sapa p'unchay ñawrini wakin kuti ñawriytawan suti istumanta pacha ari ñawrispa chunka kuti ñawrispa kay chunka kuti ñawrispa kinsa chunka kutis pacha kuti ñawirispa ari yupaqpis kani mana yupay atispa ari astawan chunka pachaqmanta ñawirini ari astawan ashkachinapis chanta astawan chunka chanta tukuy chayta ñawriytawan ari Bibliata riqsirispa sapa domingo pastores ninku chunka mandamientos yacharikunaykichis tiyan ninku chanta chay hina parlaqkuna kanku niyuq kutlatapis ñawrinkuchu tukuy ankuchu Biblia ñawriyta pikunacha Biblia ñawriqkuna paykuna reparakunku mana kay kamachaykuna junta atinanchista ashka runas mana junta ayatiqkuna paykuna ninku junta ankumanpis hina bendición tatarisunmanchu kay tukuy mandamientosta juntaspari ari asams noqa imatataniyta munani ari churipis escuelapi chaqashaspa ari kay mana chaqwantacha ari chantapa examenpi 99 puntos rojos pichari pay sumaq estudiante shari ari chanta 98 orquitawan pay hasta sumaq estudiante shari ari qankunamanta ari pitaq uqsimantallapis 98 orqokun makikiso harichis ari uhruna sumaqta yachaqaspa ari qankunamantas makanchik tukunaykichis 98 puntos ñuqachari iskay hinalla kanman ari chay hina puntos ñuq chaqamantapan allinka estudiante ari estudios sumaq qhawasqa kanmanichari ahina runas 98 puntos ari sumaqta ruwaspa sumaq chaqaspa chanta iskay mandamientos mana junta atispa premiotacha pinantiyan astapas ñak'arichisqachu kanantiyan ari ñak'arichisqa kanantiyan ari wajina kay ley kay pachamanta kay pachapi 90 puntos ñuq wow sumaqta ruwanki ahina ichari
Ari chanto juicio ñopagan tata de juicio ñopagan pikashaspa chay sinch imanta wajina no ganchis qawaninchis manta 99 puntos niyo kaspa uhtu tapsochili kunyak pay infierno marina tiang mana as manas kauchili kusanata chuhtu tuchili kuitan chaynata astan tokurispa ari leita juntaspa mas kastaq kay tukuy pachapi ajinamanta bendición tatariangankuri mana kanchu niullapis astampis kunan punchaypi imaraykutaq ajinamanta parlankuri kunan ashka iglesias ari paykuna mana bibliata rasqankuneq imaraykuchus mana bibliata riqsinkuchu chanta ninku pastores ari ushkitlantachaspa chayllata parlankun ari wakin kanku ashka runas ari hasta biblia ñawirinku noqapis biblia ñawirispa tukuyninta layta juntaspa mana kanchu niuqllapis hanaq pachaman riq huchamanta pampachasqa kaspa qankuna layniqta juzgasqa kankichis chay tukuynikichis ñak'ri kawsaymarinaykistin astawanpis mana layta juntasqaykichis rayku qallarimanta pachimita tata Dios ñapaqanpi palananchis tiyan tukuymanta t'aneskara mana tukuymanta t'antinchischu kuna ñak'ri kawsaymarinaykis tiyan mana tukuy kamachiyunt t'atinchischu mana atikunchu ari chayqa kawsayqa kunan unchay runas mana junt'ay atispa paykuna junt'ankumanpis hina kawsashanku paykuna ninku ajinamanta bendiciontapi sunchis nispa ajinata yuyachakunku mana kanchu ni runallapis chayqamanta kaylayta junt'aqa chayraykus iglesia marinkupis chaykus mana paykuna chayqamanta kawsatinkushu tatas ñawpaqanpi chayriksuk kuna noqa anciano kani ajinata ari anciano kuna noqa pastor kani ari ajinata kawsashanku pantaypi ari pastor sinch riqsisqa ninku noqa ñak'ri kawsaymararani mana riplatirarnichu noqa musquypis kasharani chaqanchis chayta chanta paynin noqa ñak'ri kawsaymararqani nin chanta noqata Diosman kutirikuytawan hanaq pachamarini nin chayqa hatun llullakuy ni hayk'a Bibliapi hinamanta parlanchu noqa chay San Lucas qawarispa Lázaro niqta qhapaq runa niqmantawan ari pay hanaq pachapi kasharqa chanta qhapaq runata ari ñak'ri kawsaypi kasharqa chanta qhapaq runin tatay Abraham qanku yarikuway Lázaro maki puntita llampipas soq'acharikuspa pasarimunmachu nin chanta Abraham imanerataq imanisbata kutichin mana pasatuykaymanta kayman nita qankunapas samiatinkichikchu kayman nishan imarayku tatisman kutisqarayku niqtachu hanaq pachamanta mana chayatikunchu wakin ninku tatisman kutiriksun chay hanaq pachamanta sunchis ajinata ninku chay hatun llullay padres ninku tatisman kutirinqanku chay huchamanta pampachasqa kanku nin huchamanta pampachasqa kasunmanta tatisman kutirimusqanchis niqllata chayqa
Ari, pita ni siyang tatis magkotirtikis, huchamanta pampachas kankis ni. Biblia niya urispa, tate Dios kotirispa. Ari, huchamanta pampachas kakanincho, mana nincho. Tatis magkotirimuna chayga, mana hucha pampachanachas tampas. Tatis magkotirimuna nitamunan, yachananchis, noganchis, hucha sapakasanchis tam. Ari hucha pampachas kanchis, mana imatapis ronanchis, tiang mana kay mandamientos juntas pacho. Hasta wampis, runas mana tata Dios, son cuanta chaga mandaras pa Biblia necta. Ari paykuna ruwasqas ninkullat qhawaspa. Alay tantosun chaga, bendición tatarisunchis, nispa. Imaynatata Biblia pinishan. Ari pikunacha kay kamachikuna mina kawsanchikunaqa maldición pikashankunin charakos paykuna chay niqta maldición pinankutin chaykos tata Dios Israel aylluman imaraykutaq kay chunka mandamientosta haywayta munarqari juntaspa kay chunka mandamientosta Ari kay Romanospi nishawanchis mascrisunchis Romanos 15 mantapachap versículo chunkas anumanta hinat nishan yachankichis leypi nisqanqa leypi kaqkunaman churasqa kasqanta kay pachapi kaq chika runas ch'inyachisqa kanankupaq tukuy runas Diospa ñawpaqanpi huchachasqa rikurinankupaq imanishantaq kaypi kay ley ruwakunin ichari tukuynin ley urapi kanankupaq Ari suwakun, llullakun, kay kunata huchallinpis. Mana ley kaqtin, mana chaykuna huchachu kamanichari. Ari kay ley koreapi mana, chaylepi mana ama suakunkichu nisha chay mana kanman chay mana huchachu kanmanichari leypi mana llullakunkichu ninman chayqa ari mana llak'richisunmanchu chay runas llullakuqtinpis leypi nin chay ama huchakunkichu ninman ni mana ninman chayqa ari chay hina runasta mana llak'richisunmanchu ley nisqanman hina juzgasqa kanku ama suakunkichu ama llullakunkichu imaraykutaq chay ley chay necta ñak'arichisqa kanku chayraykus mana ley kaqtin ari hucha suakunkumanpis chay mana huchachu kanman mana ley kanman chayqa khuchuchakunmanpis chayqa mana huchachu kanmanichari ¿entendenkichischu? Chayraykus khuchuchakuspa ay mata wawanpas puñuyman chay hinapis warmiwanpas puñuchayman hina chay mana huchachu ari mana ni paynata palanchu chiri imaraykuchus chaypaq ley kashan warmiwan puñuni chayqa mana huchachu astawan warmiwan mana warmichu chaywan puñuchayqa hucha ari chayqa kay ley necta mana kay ley kanman chayqa uywaspis waqkunawan kanka ari chayqa mana huchachi imaraykus mana paykunapaq ari yuyaykanchu astawan runaspaq ancha allinmanta familia wawasni ari runa chay leyta ruwaspa ari noqanchis chayqan runas kasunman chay
Ari manalay kang manchayga. Wakor mismo ponyo timpis sumah mantaga. Asampis kunesham kujiri chay mana allin kasanta. Naka wakor mismo ponyo timpis chay mana michu kati. Chere kus lay pinishan chere ama kocha kun kecho nispa ay nata palaspa. Ñawpakta kochichakushu hasta wampis kaylay ama kochichakunkichu ninchaychu. Ñawpakta kashan kay kochichakuy chari. Kay pachapi mana kanchu ni runallapis mana kochichakun. Ari mana ajina kati mana kaylay kan manchu chari ama kochichakunkichu nispa. Imaraykutaq kaylaynin ama suwankichu imaraykuchus ashkaruna suwanku chari charaykus laypinin mana runa suwankumanchaqa mana kaylay kanmanchu ama suwankichu nishanchay. Ari kaylay ama kochichakunkichu ninchay. Ama suwakunkichu, ama lluakunkichu. Kay mandamiento ari tata Dios runasman haywanichari. Chanta kay mandamiento kasqan tarikuytawan. Runa allin runa kanman karchay kaylay kanmanchu karqa. Ari chay mandamiento imaraykus runa llullakun, suwakun, wañuchin, kochichakun chayraykus kaylay tata Dios apachimun. Ari nisqmanpis noqa suwani. Ari noqa suwani chay manachu hucha? Ari noqa wañuchini chay. Ari noqa ñawpaman wañuchini chay manachu hucha? Mana hinachu ishari. Ari noqa suway manchay. Ama kochichakunkichu nin laypi chari chanta noqa kay Benito Samuelwan nini. Ama llakuychu. Chanta pay imaniwantaq. Ama noqa llakuni. Ahinata niwanmani chari. Chanta ama llullakuychu nini chay niyta munan qan llullankunki chari ahinata niyta munan chari ama suwakuychu. Amayk'ataq noqa suwakuni imaraykutaq chayta ninki. Ajina kanmani chari. Chanta ama suwakunkichu nishawanchayqa amayk'asha pay suwakuni chari. Ama kochikunkichu ama suwakunkichu ama lluwankichu. Ajinata kay mandamientospi nishan. Noqa tapurispa. Tata Diospi mantaq chayta nin. Kuchimanchu? Vakamanchu? Algomanchu? Runaman nin chari imaraykutaq. Imaraykus runa suwakun, runa llullakun, runa kochichakun ichari. Ari chanta kay mandamientosman kutirispa ama suwakunkichu, ama kochichakunkichu, ama wanchinkichu. Tukuy runas mana suwakunchay, mana kochichakunchay. Chayraykus ari chay runas layta hunt'imunaqkuna. Ari paykunita munanku sumaqta kawsasqankuta Israelitas nispa ari tukay mandamientota hunt'asunchista Diosqa apachimusanta nispa.
Ari no gaps kunan kutika y rabino Israel pepe van palares picharan yachan kishishi matachas narani. Israel reino bendición tachu hap y maldición tachu. Ari waran kaku Dios alemania ponche sakaspa. Chanta ukutita alemania mangris papis. 1945 watapi marzo killapi chaypi karqa ashkapampas 15 waranqa runa wañus kaspa israelitas sinch'imanta ñawanchisa karanku alemanes nekta chanta kay tubo kañarian nekta gasta ka alemanes churaykuspa runas pikuna chay campamentopi kaspa ari chanta paykuna waran runas kaykas nekta wañusqa karanku ari chanta kay judíos imanakota chay pasarqa si paykuna tata Dios bendicioninta hap'inku chayri ari layta junt'ayta munaspa chantas tawanpis chaqamantkam señor noqa manati atindichu señor qan kuyarikuway noqa kani sara runa ari noqa suwakuspa llakuspa ari chayta Bibliapi nishawanchis kay mandamientos tata Dios haywaspa qankunaman t'inkichis chay tukurinta chayqa bendición p'inkichis Señor kay pachapi kashatin kay intérprete payta tapurispa alguien kamayta imatata ruwasaka wiñay kawsayta rinaypari chanta Jesús payta tapurispa imata qalqasa kashanlaypi imanatata ñawrinkiri chanta Bibliata ñawrispa tata Dios nikita manukinki tukuy kallpaykiwan tukuy sonqaykiwan ari ay runansikitapis qantajina chanta Señor tapis imanatata ñawirinki nin ari runasnikunaqa bendición tapisa kay hunt'aspa nin ama sukunkichu niytamanchayqa pay suwakunñaychari ama ullakunkichu ninchayqa pay llullakunñaychari ama kushikunkichu ama imatapas chay tukuy imatapis noqanchis pantaykunchis ña ari picha sinch'imanta kikinta rasikunchai chaykuna ninku señor noqa ch'ishli runa kani señor noqa sinch'imanta llakuni ari mana noqa nimanchu mana llakusaqchu nispa astawan pisiminikuta chay runas tukurinta junt'asunchis yachankichus imatas paykuna tukurinku paykuna ninku mana llakusaqchu ninku chay mana llakunkuchu noqa mana suwasaqchu chay mana suwankuchu ari ahinata paykuna yachakunku chay mana ruranqankuchu nin ahinata runas tukuy ninku ari huchachawpipi kaspa chayqamanta mana Biblia riqsinkuchu chanta tukuy laytas naranku hunt'asayku nispa chayraykus tata Dios
Ari trato jeuh promesa chari. Chanta Moisés, que es que tablas apamos pa cama chico na tachay kote king sa warang kay silita sonche sa gas emre ko takpay ko na ari ni siya manawa wah Dios ka pasang ka chinis pa chanta pay ko na mana chay hutas pa mana sumak man tuyo chari kunchay no ka mana niya ko sachu mana niya so sachu Ari chay kasahi naman tayo chari kongko Ari chaka man tunas mana chilya kongko ni haik acho soa kongko ni haik acho koja kongko ni haik acho anyuchinko Ari chay taruanko Ari ahi naman tangko napis Ari kanko napis soa wachis koja ko hachis chari Ari kanko napis koja ko hachis Ari ahi naman tawak kunata Ari chau kias bakan kuna chay muna ikuna chay amohting Imena tata sausong mamana sokus pa imena tata sausong Ari ko chichakuita Ugruna ni haik achay tatukure tukita tes palabran tatukuin insunta sunchis ninko Chay maldición man apang ugrunata Mana chay tachutruna pala ng kara Señor ang kwerikoy Nakakanin sahraruna Nakakanin lulyaruna Nakakanin sahraruna Mana nakasuay sa gayatima Tsaka ang kwerikoy Ay hinat Tanin ng karga Nakakusyalilata ruani Mana kancho ni urun lapis mana hujaw kas tukoy ning hujalis pa Ari chanto kini ko mano chilik sa ko chunin ko chay ko nakangko luyarunas Jesucristo ni Ima talay pekalas kasi imay natatanya wirinki Ima talay piunta sa kasyang Ama so kung kicho amalya kung kicho Ari kahit at ukuris pa Ay maray ko tako huwan siyang ka maray ko talya ko nakamalya ko nicho hinatapalan ko Chanta sinchi matat ukuris pa Ari mana kancha ni uhlapis que mandamientos de un tatukuinin ko shalinko no gasto que no asunches Ari nempis tukuinin de un tasanis pa Chanta chay is kay tabla sungurek amos pa chay pi Kien sa orang arun sunches sa karong imray ko espay ko na Kay Wak mang yupay chay siyas pa Ari kay mandamientos sa muting Mana bendición siya marakas nampis maldición Chayamos pa Entienden que chischo? Ari ko nang punchay pisas karunas Bendición tap ito man ako kay mandamientos da juntas pa Ari sa pagutimana pa ko na Sa gayatin ko chuchan ko anciano sa tuyos iglesias manta Ari pa ko na ningkulay taon ang kumampis hina No anches uko pi mana kanchu Ari nuhlapis siya kamanta mandamientos da juntas Romanos capítulo 15 pinishawanchis Chunkas onek pinishan
Yachankichis layqanisqanta leypi kaqkunapaq churasqa kasqanta kay pachapi kaq chikarunas ch'inyachisqa kanankupaq tukuy runas Diospa ñawpaqinpi huchachasqa rikurinankupaq imatatanitan uruna mana suwakunchay ama suwakunkichu nincha runa nihayk'aq llullakunchay mana ninchu ama llullakunkichu nispa runa nihayk'a wañuchinchay ama wañuchinkichu nin runa mana huchakunchay mana ama huchakunkichu nincha imarakuta mana huchachakunchu nin ari imarakus huchakunchari imarakuchus runas huchakun chayraykus kay layqa hamun chanta runa kay lay katin man suwaysaqanmanchu ari may chikatapis pay ruratinman chayraykus ñawpamanta pacha suwan chayraykus nisha leypi ama suwakunkichu nispa kuchichakunña chayraykus leypi nisha ama kuchichakunkichu nisha llullakunña chayraykus leypi nishan ama llullakunkichu nispa ari mana atinchichu nuqanchis chay hina huchapi kawsayta layta hunt'aspa ari ninti tatis mana tiykusha nuqayku suwakuspa llullakuspa kuchakuspa nuqayku hina runas kayku señor qan kuyarikuy nuqamanta hinata ninankara aswanpis ashka runas mana hinata ninkushu ari nihayk'aqpis suwanman hina llullakun chayraykus kay mandamientos amuspa chanta nuqa rabino munarani qan yachakunkichu israelitas bendición hapisankuta mashka runasta kay Alemaniawan wanchinku mashka runasta wanchisqa karanku ari paykuna mana layta hamt'ankuchu imaynatataq paykuna ari bendición hap'inkumanri nuqapis qankunaman nispa ari profeta Jeremías kashaspa ari chaykutapi israelitas huchallispa chanta Jeremías ñawirispa chaypi sinch'imanta nishamanchis imantata israelitas maldición paykuna hap'inku chaypi tukuy nishan imaynatataq kaypi nishan Jeremías 15 chunkapi ajinamanta nishan hatun ñak'ari p'unchay qayllamushan chay p'unchay hinaqa mana wan kanqachu llaki p'unchay Jacobpa mirayninpaq kanqa chaywanpis chaymanta salvasa kanqa Ariri juicimentachus kay Jeremías qallarimanta pacha Israel maldición hapisqan chanta capítulo 15 chunka qayllaspaypi wajinamanta palashan chaypi nishaymantachus kuyakuyta Israelman haywayta munanchay hatun ñak'ari p'unchay qayllamushan chay p'unchay hinaqa mana wan kanqachu nishan llaki p'unchay Jacobpa mirayninman kanqa chaywanpis chaymanta salvasqa kanqa Nuqa tukuy atini tata Dios nini wawa runa yugumanta aylluyta kacharichisaq lasusninta p'itirasaq ama astawan waqlla llaqtayuqkuna wata runanku kananpaq
Ari chantapis. Kaypi pitlantimas tata Dios paykunamanta kuyarikun ganin chaypis kachkaypi qawarispa. Chunka huniqpa hinata nisha noqa tata Dios nillanita qawan kashasqayta salvasunaypaq tukuy naciones kaq kantumanta tukuchisaq mayqinkunamanchus ch'iqarachisqayki chaykunata hinapis qantaqa mana tukuchisqaykichu chaywanpis castigasqayki huchallikusqaykiman hinalla mana puni saqisqaykichu mana castigasuspaqa. Ari tata Dios ruan payña k'arichisqa kananpaq astawanpis reconocimiento de Israel paq tata Dios quntirasqanta paykuna ari tiqrananku kara. Israelitas ari paykunaranku leyta unt'asaykunispa mana ley juntiatispa paykuna maldición hap'inankuta chayraykus ari kaykuninta Israelman kaywananta chayman chayraykus kaypay hinamanta palashan chunka tayuqpi hinata nishan tukuy munapayasuqkuna qanmanta qonqa pusunku mana ñataq pipis qanmanta dakunchu noqa qantaqa nanachirqayki enemigoykipis kayman hinamun manchay sinch'ita castigarqayki chay chika saqra ruwasqasniykimanta mana yupayatina huchasniykimanta ima chanta rihuspa chunka qanchiniqpi ñawpaqtaqa karqanki ajina sanuman tukuchisqayki nanasqasniykita hampisaq imaraykuchus enemigosniykita qanmanta ninku Sionqa saqarparisaq kash ari ajinata qankuna rihunkichis imaychus tata Dios quntirashan chayta ari chanta chunka pusaqniqpa hinata tata Dios qanillanta Jacob mirayninta ñampa tiempoypi allinpi kasqankumanta tukuchisaq tukuy nacionmanta kuyakusaq llaqta kayrayaykuna patallapitaq watiqmanta sayarichisqa kanqa. Ari kay maldición israelitas manta imantachus tigraspa bendición paq ari rijo encima de tata Dios kay capítulo tigrakushan chayta ¿entiendenkichischu? Ari ¿entiendenkichischu? Ari uchika mandinapaq palsikichaychari ari chanta nin junt'ay chiskay mandamientos nin chanta paykuna junt'ay munaptinku maldición hamun chanta tata Dios ari paykunama maldición apamuspa chayraykus layniqta mana paykuna kutrimatinkuchu imatataq chanta tata Dios wakichin 15 chunka junio capítulo 15 chunka juniopi versículo 15 chunka juniopi ajinamanta kaypi palashan tata Dios qallanta huk p'unchay hamunqa chay p'unchaypita Israelwan Judawan ima musuq trato ruwasaq chay musuq tratoqa mana chay ñampa tatas ninkuwan ruwarqani hinachuni ari kay mandamientos niqta ruwan chay pikunapaqtaq allinmanta kay chunka mandamientos pikunacha mana chullikunchu mana lluakunchu pikcha ari mana kuchichakunchu ari chay allinchaqan runaspaq kay chunka mandamientos ichari ¿entiendenkichischu? Ari chanta kay chunka mandamientos kay waspa tukuy ninkuta chay bendición hap'inqanin ukllatapish mana t'inchaytaq maldición hap'inqa nishan
astawan runas juntan ari mana kancho ni ujlapis chakamanta kay juntaja Jagos tata Dios imanta tahruan ari leita tigrasqa kinsa chunqawniyoqpi Tata Dios nillanta huk p'unchay hamunqa chay p'unchaypita qisilun juntawan ima musuq trato ruwasaq nishan ari chanta urapi qhawarispa kinsa chunka iskinaq nishan chay musuq tratoqa mana chay ñawpa tatas ninkuwan ruwarqani hinachu kanqa mana mayk'aqchus Egiptomanta paykunata urqumurqani makinkumanta hap'ispa chay pacha imaraykuchus paykunaman trato ruwasqay mana hunt'arqankuchu ari mana llakuspa ari chantapikuna chapanta hunt'aqkuna maldición tarik ashkha runas ninku hunt'asankuta astawan tata Dios ñawpaqanpi tukuy ninku leyta pantayunku tata Dios charaykos maldición apanan karqa wañuchi especialitasta ari uqta runan karqa Israelitasun ari paykuna huchaykusqankunaqta ari laynaqta maldición urmachispa chanta tata Dios tigraspa leyta chay hatun kusikuy qankuna laynaqta tukuy urwanchis sakanaykichis tiyan ari chay tukuy sara runaspaq leyta tigrasqa kaypi qhawarispa kinsa chunka hukniyuqpi tata ñanta huk p'unchay hamunqa chay p'unchaypita qisilun juntawan ima musuq tratota ruwasaq nishan ari kay ñawpa kaq trato ari musuq trato ruwaspa chay tukuy Israelita salvananpaq kinsa chunkiskayniyoqpi nishan chay musuq tratoqa mana chay ñawpa tatas ninkuman ruwasqa hinachu kanqa mana mayk'aqchus Egiptomanta paykuna urqumurqani makinkumanta hap'ispa chay pacha imaraykuchus paykuna trato ruwarqa mana hunt'arqankuchu nishan ari chanta tukuy ninku aynamanta maldición hap'ispa noqanchista munakuanchis chay ari ajina runas kaspa charaykos tata Dios nin musuq tratota ruwanqa nispa kinsa chunka iskayniyuqpi nishan chay musuq tratoqa mana chay ñawpa tatas ninkuwan ruwarqani hinachu kanqa nin ari kinsa chunka iskayniyuqpi chay musuq tratoqa mana chay ñawpa tatas ninkuwan ruwarqani hinachu mayk'aqchus Egiptomanta paykunata urqumurqani makinkumanta hap'ispa chay pacha imaraykuchus paykunaqa trato ruwasqayta mana hunt'arankuchu noqa ari kay trato niqta paykuna maldición hap'inaku chayraykos tata Dios paykunata maldisispa chayraykos noqanchis ari Israelitas kay leyta p'akispa ari chaykunapa chayraykos mana hunt'aspa maldición hap'ispa kinsa chunka kinsayuqpi nishan haqay p'unchaypi Israelwan tratota ruwasaq chay tratota kay hina kanqa leyninta yuyayninkutawan churasaq sunqus ninkupita qillqaykullasaqta noqa Dios ninku kasaq paykunataq aylluy kanqanku nispa nin tata Dios kinsa chunka tawayuqpi nishlanta mana ñapipis runa masinta yachachanqachu nitaq wawqintapis ninqachu tata Dios riqsini nispa imaraykuchus tukuy riqsiwanqanku sullk'amanta kuraq ninkukama noqa saqra ruwasqas ninkuta pampachasaq mana ñataq
Kaik akpis huchas ninkuta yuyariko sakshu no gatata Dios. Dios chaita nini. Ari no anskanchis unas huchaliko. Ari huchalikos gasninchis. Tukushlikos ganchis nekta Jesucristo epis pachay trato no ganchis tan salvawanchis. Ari ashka hermanos, bendición tapita mananko juntas pa. Ari no asma juntas ganchis nekta maldición apenas tianga Jesucristo cachamos pa. Tukuchas ninchis limpochas pachay tanishan kinsa chunga tabayo pi. Ari hatun manta. Ari kay patun manta pala shawanchis. No ganchis kinsa chunga toyota kawarispa. Mana pipis runa mas indecha changacho ni tahuau gaimpis nengacho tata Dios tarexsinis pemraico chusto que rexis gang rexi wangan kusulk amanta korak kamano gasara rosgas niko tapan pachasa mananyata kaik agpis huchas ninko manto yorikusas chuno gata Dios ninko chaitanini ahinata kay pinishan. Ari kaimo sohtrato lewan sinchi ujinamanta kaspa picha leita junt anchega bendición tamana cheta maldición tajinata nishan. Ari no ganchis manapsunt anchischu kaimo sohtrato manjina. Huchayok piscanchas tampes Jesucristo hamaitawan huchanchista Jesucristo pampachawanchis. Mana aliros ganchis manjina chas tampes Jesucristo nata huchamanta pampachasa ganchis kunap unchay. Ashkas ninko bendición tapinko leinekta. Tukuy huchalikos ganchis, chay maldición hamono ganchis ma. Ari mandamientos nekta tukuy ninchis kay kuchichako warmi pidonchis sakanan karga. Hasta pes Jesucristo kay papekalgaspa. Ari tata Dios pampa pekalgaspa. Ari kay chunka mandamientos tarumipi. Chantes que cotepi ari de don pampa pekalgaspa. Ari chekarwajina que mandamientos manta mandidapsing. Junta en que chay pendice pigmana chayta maldición ta. Ari mana junta atis pacherecos maldición apnagara mosok trato. No gapay ko na huchas niko tapang pachasak. Ni kay huchas niko matiyori ko sa nyacho nishan. Kay tata Dios pagtanga. Ari mandamientos nekta maldición apispa. Jerek Jesucristo llawarning nekta. No ganchis inchimanta huchamanta pampachasa ganchis. No ganchis mandamientos manjina causas panoches maldición apnestia. Ari tata los mandamientos ta urmachispa mosok trato tarohan ganishan. Charaikos Jesucristo kalgaspa pampapi. Ariño pagkatato nekta maldición pinangkarga. ¿Entienden qué chischo? Ari manakan chupillapis sumakas nekta bendición hape. Ari ley manjina noches maldición hapispa. Ari Jesucristo nekta huchamanta pampachasa kaspa. Ari ashkernos manara 580 ninko mandamientos juntas panoga bendición tapisa nespa. Jeracos Jesucristo nekta Jesucristo huchanchis pampachas. Jeracos bendición hapispa. Mana bendición apinchicha mandamientos juntas ganatacho. Ashkeronas bendición apitam nankuleita juntas ankomangina. Kankuna Biblia ñores pa kay ta aling mantentende atinkichis mana no ganchis aling runas que atinchis chuchagan runas no ganchis ari huchalis paya kusiku y pekay tamananchis chay Jesucristo toko y huchas ninchis pampachanantian ari wakirunas kunan kama bendición apitam nanko kay leyun asgan komangina. Jesucristo kuya kunina ta kuchamanta pampachasa kaspa.
Charecos ujaton bendición picos yatinchis tatis kaykuninta taris hasillamanta uchamanta pampachasa kaspakaita picospa ari leynekta bendición tarita mancheno ganchis maldición ya tarina chistian ari Jesucristo kaykuninekta kawsanachis alguien manta bendición piche huchilicos ganchis tapis Jesucristo chayta pampachaña charecos kaykuninta haywawanchis mana ñak'richuanchischu pikunacha maldición pi kawsaqkuna pikunacha leypi kaqkuna maldición pi kanku ari kay kuyakuyqa mana nima ruwaspa kay bendición hap'ispa chay bendición hap'ispa ari tukuymapis ari cruz nekta chayta pikunchis crespa ashkas ninku ucha kasankuta chayas mana creankuchu uchamanta pampachaskankuta cruz nekta chanta allin ruwaykunas ninku nekta bendición hap'imunanku chayriksqa evangelio willananchis tiyan tukuy nekpi ari kunanta presens imanata taqankuna salvación hap'inkichis allin mantachu mandamusun t'inkichis ari allintachu imatapas rankichis ari mana estampes Jesucristo kuyakuynin nekta huchamanta pampachasa kaspa ari chay bendición qankunapi qhapakuchu ashkha runas bendición tapita munankulin ley junt'aspa sapa domingo chaykuspakuna yuyachakunku mandamientosta tatius mana chay nektachu kusikunkuna ari mana nipi huchamanta pampachaskanchu allin rurasqankunaqta noqanchis huchasapa runas kaspa Jesucristo huchanchista q'ipispa ari limpu saqawanchis kuyakuninaqta salvación hap'ispa ari chay kuyakuy tukuy hermanos man junt'aspa gracias kunan mañakusunchis ari Señor gracias que hay palabra necta siervo necta kuyakunikinaqta salvación hap'inchis tukuy noqanchis ñak'ripi kashaspa kay Moisés patelaynin necta niuj nin noqanchis manta kallch'anchu Israel pueblo hina ari mantachu tata Dios wakichispa kay evangelio kay Jesucristo ñak'arinin tukuy huchanchis pampachananpaq ahina tarisiyku ñawpaqta noqanchis kawsaspa ñak'aripi ari allin ruwaspapis iglesia rispapis mana samarikuykarachu sunqanchispi mana palabra entiendespa chanta salvación taritaymantata palabra chayqamanta qalasa kashan kay salvación hucha pampachana nekta kay tata Dios crenapas Señora agradecikukunanchisipi mañakuspapis chanta qayanapay Argentinaman rinapas chaypi siervoyki Coreamanta pachahamuspa tukuy pastoreswan ari hinamantapis coro graciasun chay hatun kusikuykanqa noqanchispaq ari gracias yanapawsaykumanta qan yanapyataq tukuy hermanos Boliviamanta Cuscamanta kay CLFman rinapaqa llank'ayta munanki Boliviapi qahan sunquykuman chayta munaspa palabrayki nekta ahina tarisiyku kay tukuyta mañakuyku Señor Jesucristo sutinpi amén. El viaje